Dikirakan alamat gua di kerangan kerja kudan ya. Dikirakan ya kembah nen. Orang ketona dikeran balikan mapu kami ya. Orang keto aku kerja kudan lu kayak kedalan lalam aku lalam balik agakku. Oke kedalan jangan aku banginen. Buenan den takare makan nih ke. Orang keteralan nen. Mana payah nah. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Kecamatan Gunung Meriah, tepatnya di Desa Tanambara. Ada pasar malam. Halo teman-teman, halo Senina. Kami saat ini naik kereta api nih bersama Abang Adam. Lihat di pasar malam Gunung Meriah ya. Lihat, dadah. Lihat teman-teman, kami udah keliling-keliling nih. Wow, ayo bro, pegangan. Lihat di belakang kami banyak permainan teman-teman. Hei. Halo, kami menikmati sudah 3 keliling naik kereta api nih. Senina ada junior nih, junior Senina. Junior menikmati kereta api keliling-keliling di pasar malam Kecamatan Gunung Meriah, di Rimo, Aceh.